Mefanya nini State House? Ingira wa Iregi, you know it's a house of power. Tene gwishia ngereta o government house. Tene wa tene. Tene ria yakirwo ni Marikia. Marikia. But what is queen in Swahili? Go away. Kai Queen Elizabeth yeta wapi? No, Queen Elizabeth is queen. Na Kiswahili ni queen. Ni Marikia. Marikia ni ana. Ya ana gokoruro. Ya ro kama kiuga Marikia wani. No, ne Marikia wakire thigira wa Iregi. No, just say the queen. No, but you see, you cannot argue with me on it is Swahili for queen. Okay. Grammatically, yes. Na gutire queen gikuyu-ini, tondu ri ongiacu wikire queen yari hangu wa. Ni agurirwo. Ucio ni atigeti ani gutuika queen. No queen is garete ne queen cia very specific things like the queen of Mugithi, queen of Murima. Ito wakirupa ni jua ito the queen of Murima. Yes. Ile ne queen cia maundu specific. Marikia. O queen ira we ko thaia rezo te ne weka tucio ti queen ne king we kuo. No ndo imo mutumia yake ile ti queen. Kakwendo getuka king mutumia ayo koro queen. Ne shao di mutumia wake atagwo atia? Ne Kamira. Le queen. Tondu ko le president first lady. Yes. Ugo mutumia wa king ne queen, sure. Yes. You are right. Na ne twake iyo thingiro yo wa Iregi ri. No andu ainge matire undu cio nduru wa moka meciria-ini at State House ri he constituency ri ekoragwo i thiini wayo. Of course it's in Nairobi. Yes. Nairobi no kigaitwo constituencies. Yes. So it sits somewhere. Yes. Koguo governor Sakaja no amimomorithie. No angikorwo momokete mbere. Agimomokera kwao gicagi. No, but he can order that. As who? Angikiuga matirare hareti. Na kura no ngiamba gukorwo athiete mbere. Tau activate. Agitora activation kwa uya. Ni muramenyirio ikaria Nairobi ara matathite reti kwina waiva. Na kwa ukoro tari hite ihinda ria mieri 6. Kanjo ya Nairobi nego kumomorithia. Kana muamurithia. State House magi akuri harandi rates no menyerio ni kanju. No, I think they pay rates, but they are under the law. Well, in some areas the law is silent. And you know, State House is very many acres. Kogo rate yao. Now many State House they classify it to agricultural land. Agia ndeciria currently State House rio ina mugundo uria munene muno Nairobi. This is true. And the army. Yes. Koguo ni mabatio ko magere yake. Land rates. And it is under neta guretie reku constituency ya State House hiyo. Ndeciria ku ni ndaguriti ya North. Ya North. Ile togoro ni mheshimiwa Elachi. Oria. Beatrice Elachi. Mo critically crucial no wake. KJ no wa South. KJ ni achoraka tunikio geta critically crucial. Ucio no wa South. Ni wa kwa nyama. Nagiathi. Ni no akisu. Nagiathi na kwa nyama. Ndagureti ndonyu. Kogo mheshimiwa Elachi. Programs yake cia constituency. No itwara othingira wa Iregi. Sawewe. Wotiende akiuga nituraka kirathi gia CDF thingira wa Iregi. Tondecia no batie gwaka kanitha yo. Anyway, functions is the CDF ri. Yes. You know it's also part of our constituency. Yes. Ugu agienda ri. No eke. Koguo no batie gwaka kanitha ri. CDF ndi aka kanitha. CDF yaka mathukuru na birithi. Ni muramenyithio kuma wabici ya ndagureti no thi mheshimiwa Beatrice Elachi ini wa mutaratara wa NGCDF ni aragacirithia bara ya kuma gate A State House. Ni aragacirithio.
oro hau beautification ya kuhanda mahua no ndathi na mbere thikira wa iregi ni ukinyaria na weka project ya kaheana mikondo ni turaheana hacinya ihandu hau mbere ya office ya mugathe Dagoretti North constituency ibere no, but ideally no corner polling station State House direci. I don't think digwicira ni kuri polling station kou tondu State House na kuone guikara andu aingera maringira kanitha ucio ni kuri aruti a wira na ni aingi. Yes. Where do they vote? I think meyandikithagia riu mathukuru maya meguku around. Oh, there is one State House primary go to the main. There's Kileleshwa. Those ones are the nearest. There is St. George's. Kanona Moi Avenue guku town thiini. And the State House Girls High School. Ona ndigweciria mugathe o wothe wi utongori no etikire polling station State House. Don't know muno ikona polling station State House. Ogotherwo gwakunja. Maumirira ma giceceni kiu no makorwo metereirwo muno. Acio nimo mangituma andu maugene kuyora ire. Tondu Wayne Kabend ogeringirwo gitindo giaku ri. Yes. We have just received from polling station in 34A. We have just received from 34A from polling station State House, Sierra Hotel, Philadelphia, and the results are as follows. The incumbent 3 votes. Honorable so and so 33,000 votes. Odocio no go orithie bara joru mono. You can never recover. You can never. Na inyweru tia wera State House mukigera gate A. Na wege githira. Mugithi uguo. Batingetekera polling station ku. Kugu ndengeigwo. Ati wone hau easy editagwo ECK ni acenjirie. Ai ECK ni atene 1997. Ni ne ndai na kiria. Na kurere yarumitwo na ciro ya ECK. Ni wageanjirie guikia kura tene. Yo ni cia 97 na 202. Oiweko State House thini. IEPC. Kana higo ne habire hagia mushike. Yes. Maumirira magitarwo ri kwa gitarwo ri. Polling station kwagia mushike kidogo. Umenye wa mbere agent ya wapinzani magiroera ihogo. But you know they are allowed by law to access the polling station. They will not access State House. That is my point. Nataka tuseme tulikatazwa kuingia polling station ya State House na sisi ndio tunawakilisha mwaniaji wa urais ambaye alifaa kutoa huyu huko. Na tukakatazwa. Yule aliingia huko ni yule mwenye huko. Sasa tunasema tunapinga. Na uchaguzi sio haki. Mwa atheigwete ati mwa najua nasikia hii nini ya police station ya hapa bwana. Tufanye kazi, nasikia wanasema ule mwingine bwana. Azalale. Kati wanasema vitu unatoa hapa unapeleka kwingine. Sasa wale wako sasa watu wa nyumbani kweli mtabadilika. Unaishi hapa, unakula hapa, sasa unafanya kazi hapa. Sasa hiyo si nikuniletea kisirani my friend. Udegeigo. Yakora egeigo hau. Mo village. Tukamugothera kuria. Gwakeja ri kune kuo tugacuka ki ariera ni yandikithia ku gaikiria kuo tigane kuria ndi wa mabira eto gwatha mundu gaikiria kuo ko ni mehu yandikithirie kundu kou nigetha atwera ki tukamuringira kou the one gutingeigwo ai kaundu ngeigwa ti kwina campaign cia njanjo cia constituency. Tekano kole kibao kia NGCDF. Hapana. Dagoretti North. No. Na slogan ya mheshimiwa. Gwecia ku Dagoretti North ri. Ni enyu ria meyuruke. Nono ria fara thiuruka mugumo.
Rĩu he mũgumo wĩ haha nĩ Westlands ũrĩa Uhuru Muigai Kenyatta augire bara expressway ĩcenjio yeherere kĩ mũgumo. Yes. Kũu gũtingĩigwo gĩceceni. Hapana. Weskani. Kuona road show ndĩngĩingĩra. Tumetumwa. Tunataka kufanya kampeni kidogo huku ndani. Wewe ndio kabisa. Toa hiyo kitu hapa. Toa hiyo hapa kwanza, hiyo nini wewe, nani wewe? Naitwa Kanyui Kawebes. Toa hiyo embe hapo. Toa embe ndapeleka huko. Agani fatie igwo we. Ndakwĩra ĩngĩigwo. Mũikie kura mwaye kũhe ũcio ũmwandĩkĩte. Mũngĩrĩa mũciĩ ta kĩ? Ta kũi. Ya zalale. Sasa tuwajengee kanisa. Nĩ fatie igwo nĩgetha mpaka tuwawekee kabro. Munakaa maisha mzuri alafu sasa hii my friend, sasa hiyo ni kisirani. Na nĩwe kura is secret, kura ni siri. Yes. Gũtirĩ mũndũ ũngĩmenyeka atĩ ũyũ nĩwe waikĩirie gũkũ kana ũyũ agĩikia kũrĩa. Kũu no mamenye. Kura yako ni siri yako. Huku hakuwezi kuwa na siri. They should have a polling station in the state. Tondũ kwĩna andũ aingĩ. Yes. Na arĩa marĩa othe maretha itĩ-rĩ, na metĩkĩrio ku access that polling station. Rĩu thĩna nĩ rĩrĩ, kũngĩhingũrwo polling station kũu, tũngĩregister kuo kĩ? Ithuothe. Atĩ wakinya kũwa Karagũ. Ndathi gũcenjia kura. Ũrenda gũikĩria kũ? Ndĩrenda kũmĩtwara Thingira wa Iregi. Aikĩria kũu. Ona niĩ ndũkandige na thutha ka ũtaiguĩte. Niĩ yakwa ĩkũrĩa. Ũgaikĩria rũgongo kũu. Ũgaikĩria hau harĩa ũguo karĩma-inĩ. Yes. No ũkorwo ĩna registered voters 5,000 kana 10. Ona 20. Ona 20. Wone andũ marĩte raini hau gate C. Gate D nĩyo yambiria. D. Tũreciria gũbanga ũcio wĩ kũu. Ningĩ twĩ kũu nĩ agũtũmenya narua. Gũkĩra twĩna gũkũ. Ona gwĩkwo na polling station rĩ, nĩwona haha hetagwo PPMC. Yes. Okorwo nĩwe geography ya andũ hau. There's the office of the Permanent Presidential Music Commission. Nĩgetha ũingĩrĩre gate D. Ĩngĩigwo hau kĩharo-inĩ kĩu kĩa nyeki. Na gwĩkĩrwo barricade. Handũ wĩ bara nĩ ũrona thĩinĩ. Ndangĩtĩkĩra ũguo. No ndakwĩra maumĩrĩra makũu mangĩkorwo metereirwo ta mbathi. They would serve the temple. That would be the image of the polls. Kwaja makomonge ũrĩa wĩ kũu. Na macoke mamũthurĩre ngabana ũtarĩ wake. Kĩama kĩrĩa kĩrathana. It would be detrimental. Thaa 8:49.